Tubra soma lingana Nyasaye. Mwanche. Amane tuanjiro soma lingana Nyasaye litobeta mo. Ebu kungo some koro kunga Holy Bible. Nera tuwegene. Holy Bible inge tukiri kirana Nyasaye. Ana mangana Nyasaye ma. Eba. Lero tutuma somere verse koro John 11:35. John what? John 11. John 11:35. John 11:35. So Jesus wept. Jesus what? Jesus wept. Amalietare. Jesus wept. John 11 ya. Yes, Nyasaye. Omwana Nyasaye. Agatoro tumba. Akakora ki? Akaora. Akaora. Mwana Nyasaye akarira. Akarira. Akamoroka. Mwana Nyasaye akorera. Omwana Nyasaye yokorera. Ebu kuna twasoma nga 11:35 Jesus wept. Akamoroka. Bona kitwataka naengereriga. Unga njerengirane 11:35 nsuke 34 manyenga inchi gyakogera akolera igasune tu nije igagoche tu numazina boko gochu okolera mwana inki umwana Nyasaye akoraki akorera umuntu omogeche nsana kuyamoromete kwani kule niko lazima tuile na maega tumanyenga why umwana Nyasaye akoraki akomoroka agoitita tigamba somera 34 igonge josoma somo ikenyamorero and ngo answer statement sege songo mbobe and he said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Nagara mo iki. Nagara mo singa. You lady. Lady ngai muamotora. Momo tombelia. Mate kitaigo na mtoto. Akakoraki. Statement ya 34 ikamogera 35 akakoraki. Akarira. Ego talina mwana Nyasaye talina akore kure ndago. Tago chiri tasuniri. Gomo ndanaro kabekira asege teurare tiku asege teurato. Munga toira na igoro 33. Ira 33 mwana mwe. Toira yani tikatomanyanga. Manore ra gorera. Ningo manore bibungo egera tomo. 33. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jesus who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. Ekero Yesu arocha kolera. Now our Jews in Barabiabo. Therefore, tafsiri. Therefore, when Jesus saw her weeping, Yesu tarenge mogaka. Mumuroyo. Omwana Nyasaye. Omwana Nyasaye kerakorera. The Jews who came with her, he groaned in the spirit and